இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்காவுடைய தேசிய මෙහෙ තියෙන අපේ ඓතිහාසික නෂ්ටාවශේෂවලට இப்போ ஆளுநர் சேலத்துக்குள்ளே போனவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ඉන්දියාව මේ රටේ යුද්ධය ඉවර වෙලා තියෙනවා වසර 16ක් ගත වෙලා තියෙනවා வணக்கம். இன்றைக்கு என்ன காலம்னு பார்த்தீங்கன்னா யாழ்ப்பாணத்தில் இப்போ ஒரு மணி தேங்களுக்கு முதல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் நடக்குது. என்னத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2009க்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா யாழ்ப்பாணத்தில் கிளிநொச்சி யாழ்ப்பாணத்தில் சிங்கள பாடசாலைகள் இல்லை, அதை மூலம் உருவாக்கம் சொல்லியும் பல பிரச்சனைகளை வச்சு சிங்கள மக்கள் தான் மிகப்பெரிய போராட்டம் நடக்குது. அதை நான் பதிவிட்ட போகிறேன். நீங்கள் காலையில் முழுமையாக பாருங்கோ இங்கே என்ன பிரச்சனைக்காக அவையில் போராட்டம் செய்யணும்னு சொல்லி மறக்காமல் அந்த சேனலுக்கு புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவோம். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் நாங்கள் போகிற காணொலி வந்துருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த போராட்டம் யாழ்ப்பாணம் நாகவிகாரில்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆளுநர் செயலாக மட்டும் இது நடப்போனியா போகும் இந்த போராட்டம் நடக்குது. காலையை முழுமையாக பாருங்கள் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி காலையை பார்ப்போம். मूलारंभे वशेन सामपाद सारिकावर समग्र रत्नप्रवृत्ति संस्कृत ये संदर्भ में सुधा में मोहते अपने संज्ञावाद से के आशीर्वाद लगाने की सलाह समय में अवस्था गाला थी में ये संदर्भ अभी में प्रदेश से सील में जनता के विक्रम सा आदिवास का नारक सागर में सुरक्षित के लिए एवं में एवं लंबा के दिन सदा संविधान योजना सहभागी अभी वहाँ पर करवा एक सहायता अभी वहाँ गौरव पाद नमस्कार करवा नमके अवसर तो लंका उड़ान संगठन के इतिहास पर कतुर रजमान व्यापार आवाज समाज ने ईश्वर तमिल बौद्ध संगठन के द्वारा शासित श्री नाग विहार संवर्धन अधिकारी प्रधान सभापति या अंतर आगमी सभापति धुरंधर श्री नाग विहार प्रति पूज्य अवसर विकास में विराजन पूरे श्री स्वामी से पाद नमस्कार आराधना साधना व्यापार नमस्कार बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेर मच्छ
මජ්ජපමා දත්තානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. இந்த போராட்டம் வந்து இந்த பாதையால் போகிறதால பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீதியை வந்து ஸ்தம்பிச்சு பயணிக்கிறத வந்து பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது. பாருங்கள், போலீஸ் வாகனங்கள் என்ன, டிராஃபிக் போலீஸ் என்ன வந்து அதிகமான பாதுகாப்பு கடமையில் இந்த இடத்த ஈடுபட்டு நிற்கிறோம். பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி. பாருங்க, வாகனம் வந்து ஒன்று இருக்குது. இதில் பாருங்க, அவைகளுடைய சிங்கள பாடல் போட்டபடி இந்த போராட்டக்காரர்கள் இந்த இடத்துல வந்து கொண்டிருக்கணும். குமார் எல்லாம் இந்த இடத்துல போகிறத வந்து பார்க்கக்கூடிய இருக்குது. අපි අද මේ සංඛ්‍යාව කියන්නේ මේ රටේ දන්නවා මේ දේශපාලකයන් විසින් පුර සහ දකුණ නැගෙනහිර මේ කියන කෑලි කෑලි වලට මිනිසුන්ව බෙදලා තියෙනවා. මේ බෙදීම සම්පූර්ණයෙන්ම සිද්ධ කරන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූරයක් වෙනුවෙන් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තමුන්ට රටින් ලැබෙන ඩොලර් වෙනුවෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ මොනෝ කාරණාවක් මත මේ දිස්ත්‍රික් වල ජීවත් වෙන සිංහල දමිළ ජනතාව බෙදලා වෙන් කරලා පාලනය කරන්න දක්වන උත්සාහයක් තමයි අපි දකින්නේ. ඒක පැහැදිලිව කියන කාරණාව තමයි මේක දැන්වත් නවතින්න ඕනේ. ඉතින් මේකට නැවතීම පිට තියන්න නම් පැහැදිලිව අපි විශ්වාස කරන කාරණාව තමයි මේ ප්‍රදේශ තුළ බෞද්ධ දර්ශනයෙන් පෝෂණය වෙච්ච මිනිස්සු වැඩිපුර ජීවත් වෙනවා නම් මේ සංහිඳියාව අනිවාර්යයෙන්ම පිට වැටෙන්නේ නැහැ. ඒක ඇතුලේ තමයි මේ මිනිස්සු හැමදාම රැකුනේ. ඉතින් අපි කියන්නේම මේ දිස්ත්‍රික්ක තුළ මේ අවස්ථාවේ මේ ජනතාව පාවිච්චි කරන දේශපාලනය අපි නවත්තන්න ඕනේ. ඒ වෙනුවට ජනතාව එකතු වෙන්න ඕනේ. ජනතාව මේ වෙනුවෙන් සටන් කරන්න ඕනේ. සටන් කරලා මේ ජනතාව බෙදලා වෙන් කරලා පාලනය කරන දේශපාලකයන් වෙනුවට ජනතාව මතින් මේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන් ආකාරයට මිනිස්සු එකතු වෙලා මේ උතුරන් දකුණ යා කරන්න ඕනේ කියන පණිවිඩය තමයි අපිට දෙන්නේ. அதிகளவிலான பிக்குகள் இந்த இடத்துல கலந்து கொண்டதை வந்து பார்க்கக்கூடியா இருக்குது. யாழ்ப்பாணம் மாவட்ட செயலகம் இவ்வளவு வந்து இதில் வந்து போராட்டக்காரர்களுடைய வாகனங்கள் மற்றும் போராட்டக்காரர்கள் இந்த இடத்துல பார்க்கக்கூடியா இருக்குது. இங்கே பாருங்க, பௌத்த கொடிகள் எல்லாம் ஏந்திரபடி தான் வந்திருக்கிறாங்க போராட்டக்காரர்கள். ஸ்ரீலங்காவின் தேசிய கொடிகள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் இந்த இடத்துல உயர்த்தப்படுகின்றது. இதுவரை நேரமும் எந்த ஒரு தேசிய கொடிகளும் உயர்த்தப்படவில்லை. பௌத்த கொடி மட்டும்தான் உயர்த்தப்பட்டு கொண்டு வந்தது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்காவுடைய தேசிய கொடிகள் வந்து உயர்த்தப்படுகின்றதை வந்து பார்க்கக்கூடியா இருக்குது. இப்போ நம்ம இந்த வாகனங்களுக்கு இருந்து இந்த தேசிய கொடிகளை எடுத்து வந்து உயர்த்தினோம். அதனுடைய ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கக்கூடியா இருக்குது. இங்கே பாருங்க, தேசிய கொடியை உயர்த்தி கொண்டு தான் இப்போ எல்லோரும் நடந்து வருகிறோம்.
சுதந்திர தினம் என்று பார்த்தீங்கன்னா போராட்டம் செய்த மாணவர்களுக்கு எதிராக விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதை முன்னிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைய தினம் யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழகத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம் ஒன்று நடக்கிறது. கச்சேரிக்கு முன்பாக பார்த்தீங்கன்னா இது பழைய பூங்கா. இப்போ கச்சேரியிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலுப்போ இப்படி நேராக போராட்டக்காரர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறத வந்து பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது. இங்கே நடக்கிற போராட்டங்களை பார்த்தீங்கன்னா இந்த அதாவது சுற்றுலா பயணிகளும் வந்து பார்க்குறத வந்து பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது. ஆளுநர் ஆஃபீஸுக்கு முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா போலீஸாரெல்லாம் பாதுகாப்பு கடமை அமர்த்தப்பட்டிருக்கணும். அதில் இப்போ வாகனம் போய் கொண்டிருக்கிறத வந்து பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போராட்டக்காரரை வந்து உள்ளே அனுமதிக்கப்பட்டிருக்குது. இதே வந்து தமிழ் மக்கள் தங்களுடைய போராட்டத்துக்காக செய்யும்போது இந்த கதவுகள் வந்து மூடப்பட்டிருக்கிறத வந்து பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆளுநர் செயலகம் வடமாகாணம் ஆளுநர் செயலகத்துக்குள்ளே அனுப்பவேல் போயினோம். வடமாகாண ஆளுநர் செயலகத்துக்கு முன்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போராட்டக்காரர்கள் வந்திருக்கிறத வந்து பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது. ஆனால் வளமையாக வந்து இதில் ஆசிரியர் சங்கம் எல்லாம் போராட்டம் செய்யும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆளுநர் வந்து சந்திக்கலை. பாப்பா இதில் நடக்க போதான்னு இன்றைக்கு. சைன்கள் வண்டியில் தான் வந்து பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது. இப்போ ஆளுநர் செயலகத்துக்குள்ளே போனவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வெளியில் வந்திருக்கிறத வந்து பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது. ஆளுநர் செயலகத்துக்கு சென்றவர்கள் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஸ் மீட் அண்டு இதில் கொடுக்க போயினோம். ආයුබෝවන් තෙරුවන් සරණයි සුබ මධ්‍යහනයක් වේවා. අපි මම කෝසල පත්තිනිගේ සසුන් රැකමුඩ ගෝලීය සිංහල සංවිධානයේ වශයෙන් උතුරු පළාතේ සහජීවනය ගොඩනගන්නේ නම් අපි මහා සංඝරත්නය පෙරටු කරගෙන මේ පළාතේ ජීවත් වෙන නායක ස්වාමීන් වහන්සේලා සමග මේ පළාත් වල ජීවත් වෙන සිංහල ජනතාව සමග අපට උදව් කරන දෙමළ මුස්ලිම් සියලු දෙනා එකතු කරගෙන අපි මේ ආවේ අවුරුදු 40ක 30ක යුද්ධ තිබිලා යුද්ධ අවසන් වෙලා අවුරුදු 16ක් වෙලත් මේ ප්‍රදේශයේ සිංහල ජනතාවට පදිංචි වීම අහිමි කරලා තියෙනවා. ඒකේ සංදේශයක් ගරු ආණ්ඩුකරුතුමාට ලබා දෙන්න තමයි අපි ආවේ.
මේක අපි කොළඹ දක්වා යනවා. ඒතර මේ අර්බුදයේ විසඳීම සඳහා සැබෑ සහජීවනය ගොඩනගන්න අවශ්‍ය නම් මේ උතුරට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වුණු සිංහල ජනතාව නැවත පදිංචි කරන්න. දකුණු පළාතේ ගත්තම කොළඹ මම ජීවත් වෙන ප්‍රදේශය ගත්තත් දෙමළ හින්දු කතෝලික මුස්ලිම් ඔක්කොම එකට ජීවත් වෙනවා නම් ඇයි අපිට යාපනයකට ඉඩමක් ගන්න බැරි? ඇයි අපිට යාපනයකට ඉඩමක් ගන්න තහනම් වෙලා තියෙන්නේ? අන්න ඒකට උත්තර සොයාගන්න තමයි අපි ආවේ කාටවත් විරුද්ධව නෙමෙයි සහෝදරවත්ම අපි කොළඹ එකට ජීවත් වෙනවා නම් එහෙනම් මෙහෙත් ඔක්කොම එකට ජීවත් විය යුතු අයිතිවාසිකම තියෙන්න ඕනේ. ඒක සනාථ කරන්න අපි අද සුළු පිරිසක් මෙතනට ආවේ. නමුත් මේක සනාථ නොවේ නම් අපි මුළු දකුණම මෙතන මේ ස්ථානට කැඳවන්න ලෑස්ති. අපිට සාධාරණ වෙන්නේ නැත්නම් ඉදිරි මාස කිහිපය ඇතුළත අපි මුළු දකුණම මෙතනට ගෙන්න කැඳවලා අපි පාගමන කොළඹ දක්වා යනවා. මහා සංඝරත්නය පෙරටු කරගෙන මේ ප්‍රදේශ ජනතාවත් එකතු කරගෙන අපි ඒක කරනවා. ඒ වගේම අපේ සංඝනායක හමුරුවේ අදහස් තියෙනවා. මෙතනට පැමිණි ශීල මාධ්‍යවේදීන්ට අනේක පොඩක් බොහොම ස්තුතියි. බෞද්ධ විදිහට අපි සියලු දෙනාටම নমස්කාරලා පින් දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මේක වාර්තා කරන්න. ඒ නිසා ඔයගලන්ට ගොඩක් පින් මේ වාර්තා කිරීම තුලින්. මම බිබිලදෙනිය ධම්මප්පිය හාමුදුරුවෝ සසුන රැකුමට ගෝලීය සිංහල සංසදයේ සමාජික විශේෂයෙන්ම අපි මේ උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයට අද ආවේ යුද්ධය ඉවර වෙලා තියෙනවා වසර 16ක් ගත වෙලා තියෙනවා වසර 17කට තුඩු දෙමින් තියෙනවා මුළු රටේම එක නීතියක් එකට සාමකාමී පරිසරයක් හදන්න ඕන කියලා හැම දේශපාලකයෙක්ම හඬ නගනවා. හැබැයි උතුරු පළාතට ඇවිල්ලා බලපුවාම තාමත් බේරා නොගත් ප්‍රදේශයක තියෙන ලක්ෂණ තමයි මේ උතුරු පළාත් සභාවේ තියෙන්නේ. උතුරු පළාත පුරා ව්‍යාප්ත වෙන්නේ වෙනමම නීතියක්. ඊටාම පැහැදිලිව දැනෙන දේ තමයි මේ උතුරේ ජීවත් වෙන අපේ සහෝදර දෙමළ ජනතාව සිංහල ජනතාව එක්ක කිසිම ભેද බින්න වීමක් නැහැ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දේශපාලනයට මුවා වෙලා පක්ෂ හදාගෙන පිටරටවල් වලින් ලැබෙන යැපුම තමන්ගේ ජීවිකාව කරගෙන අදත් ත්‍රස්තවාදයේ වපුරන දේශපාලන කල්ලි කණ්ඩායම් වලට රිසිසේ වැඩෙන්න අපේ රටේ ආණ්ඩු කරපු අයත් කරන අයත් ඉර දෙන බව තමයි පේන්නේ. නිසා ඊටාම පැහැදිලිව මේ වෙලාවේදී අපි පිරිසක් ඇටියට එකතු වෙලා මෙතෙන්ට ආවේ උතුරත් කරුණා කරලා රටේ සාමාන්‍ය නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන තැන බවට පත් වෙන්න ඕන. මෙහෙ ඉන්න අපේ සිංහල මිනිස්යන්ට මෙහෙ තියෙන අපේ ඓතිහාසික නෂ්ටාවශේෂ වලට විහෙර විහාරස්ථාන වලට අනිත් අයට ලැබෙන සැලකිල්ල සම්මානයේ ගෞරවය අයිතිය ඒ හැටියටම ලැබෙන්න ඕන කියලා ලෝකයේ එක්ක යාවෙලා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ කතා කරන්නේ ජාතීන්ගේ අයිතිවාසිකම් ගැන නම් ලෝකයේ එක්ක යාවෙලා කතා කරන්නේ ආගමික නිදහස පිළිබඳව නම් හැමතෙම තියෙන සාමාන්‍ය එක අයිතියක් එක උරුමයක් කියලා පිළිගන්නවා නම් මේ උතුරේ විතරක් ඒක නැතුව යන්න හේතුවක් නැහැ. ඒ අයිතිය නැති කරනවා නම් නැති කරන්නේ කාගේ ඕනකමටද කියලා හොයලා බලන එක අපේ වගකීම නෙවෙයි. ඒක වගකීම් යුත්තන්ගේ බලධාරීන්ගේ නිලධාරීන්ගේ වගකීම. පැහැදිලි. මේ රටේ ආණ්ඩු කරපු අයත් ඒ වගේම කරන අයත් ඒ ඓතිහාසික වගකීම පැහැර හැරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ රටේ ජීවත් වෙන හැමතෙම තියෙන උරුමය මේ උතුරේ ජීවත් වෙන සිංහල බෞද්ධයන්ට විශේෂයෙන්ම ඒ වගේ අනිත් හැම දෙනාටමත් ඒ හැටියට ලබා දෙන්න වර්තමාන පාලනයත් කටයුතු කරන්නේ නැත්නම් මෙතන කිසිම දේශපාලනයක් නැහැ. මෙතන කිසිම පාක්ෂික භාවයක් නැහැ. හැබෑවටම දේශපාලනයක් තියෙනවා. අපේ රටේ මිනිස්සු දේශපාලනය දකින්නේ පාටපක්ෂ වලින්නේ. හැබැයි මේ තියෙන දේශපාලන ප්‍රශ්නය. මේක දේශපාලනයේ විසින් විසඳිය යුතු ප්‍රශ්නයක්. යටිතල පහසුකම් එක්ක මිනිස්සුන්ගේ ඕනකම් එක්ක බැඳුණු හැබෑ දේශපාලනික ප්‍රශ්නයක්. ඒ හැබෑ දේශපාලන ඕනකම වෙනුවෙන් මේ බාරගත් ලියකියවිලි වලට උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමත් ඒ වගේම ජාතික දේශපාලන නියෝජනය කරන ජනාධිපතිතුමන් ඇතුළු ආණ්ඩුවත් එකතු වෙලා උත්තර සපයන්නේ නැත්නම් උතුරට වගේම කොළඹට මීට වඩා මිනිස්සු රොද බැඳගෙන එකතු කරන්න පුළුවන් බව අපි දන්නවා. කවුරු කොයි හැටියට කතා කළත් ඒ හැකියාව අපි සතුව තියෙනවා කියන එක ඉතාම පැහැදිලි. ඒ නිසා සසුන රැකුමට ගෝලීය සිංහල එකමුතුවේ හැටියට අපි ඉතාම සාමකාමීව අද යාපනයෙන් ආරම්භ කරන මේ ගමන කොළඹ දක්වා ගමන් කරමින් බලාපොරොත්තු වෙන එක දෙයයි. ඒ තමයි මේ රටේ සමහර මිනිසුන්ගේ ඔළුව හොදලා තියෙන දේශපාලඥයෝ. උතුර වෙනමම පිරිසකගේ. නැගෙනහිර තවත් පිරිසකගේ. ඉතුරු කොටස හැමෝගෙම කියලා.
අපි කියන්නේ මුළු රටම හැමෝගෙම වෙච්ච තැනක රටේම ප්‍රශ්නයක් බවට පත් කරලා උතුරේ ජීවත් වෙන සිංහල බෞද්ධ අපේ හාමුදුරුවරුන්ගේ ඒ වගේම අපේ මිනිස්සුන්ගේ හෙට දවස සුරක්ෂිත කරන වැඩේ අතට අරගෙන එක ජයග්‍රහණයෙන් කෙලවර කරනවා. ඒ ආරම්භයයි මේ කියන එක අපි තාම ඕනකමින් සිහිපත් කරන්න කැමතියි.